Mairang Kamiwo 71 Battalion Commandant Sahab Sri Arun Kumar Bharti Mairang Kamiwo coronavirus ni tui biara blai memajak tongoi o parni borongno kisa sahaja ba suba suron he jeng Khumulwng headquarter 71 bahini battalion ni hai Mairang Kamiwo sopaicha te Chini ora tongnai Deputy Commandant Second Sahab Esu Sahab te Havildar lok jotono ora phaioi sopaicha jeng takok te bukhok te Israel khonai jotono Chini siapi 71 battalion ne tei jotono khulungkha yafarja ta ang te kokong salia Chini Commandant Sahab Sri Arun Kumar Misra Chini gerei borok laina samma yang tomani no sa suwa surona he yak tisai ronai ka hambai jotono hambai jotono tini seng hano hai ti Mairang Kamiwo patai ti Mairang negana gini kami tongnai joto beneficiary joto sok penjarang jotono hambai tini seng saimano lockdown ni bagai kami ni gana gini pararok kebang ma camung nung mengotui pos tongui tangma bai sini 71 battalion Crpf ni headquarter ni ngai borok ni headquarter ke Khumulwng aro ni ngai borok sungut cubana ni phayu angke sing tini je agi list rohojang mani al list ni sequence mote ke rikhangnai angke list ni payment ya gulo borok aro rubai khangke tel ke kami uthangnai borok tini salsani salano 100 families mane 100 জন পরিবার no borok tini salsabai no cover khanya nao abani bagai jotonan kobok nai norok kicha dagijak mano order no mani hui cholidi jebabai dagijago abahaken khai cholidi tini chinoro sung saimano borok norok no kit by kit bak nai kaisa box tawo 14 items tongo 14 item tongo mairung 10 kg dal sapan thok pias chini bebak o table sak o tongo nor nugi mano obor bebak no kaisa kit bisingo tongnai borok obori sate sate boroni logiwo bleaching powder butu bukha abo kuno chajang nai ya packet kha alada kha khaijak abo bleaching powder angke abo kha bleaching powder boti saman abo angke abo hongke hujak nai poriskar khaijak nai angke chini yagra tebo tongo yango je bithi brai nangne rok o jago bo bithi brai tongo aro nini kulum jeta basic kuno mane ungko niani ya kirming mani cerai rok lumani angke gas mani angke lumani jinis rok o jaga tongo o bebak ni bagai ya je nangnai je kusugui tongnai ba kisa misa kulum tongnai borok aro consult khaimano sini medical department ni borok ni ngui tongo angke ani yakra basanai bono camp commandant Sri Arun Kumar Bharti bono camp commandant bini initiative baino o bak mung panda choli jagai tongo angke asuk log riangbo jotonan hambai chini kamino khairmani bagai ang Crpf 71 battalion no hamberenon musungo bebak nengai hambai Sini yang berino sini 71 battalion ni Commandant Sahab Sri Arun Kumar Bharti bono saya jodono ya foto jawai ni ini pisai loka 71 battalion siaje Khumulwng headquarter ni phaioi aro jangan sesuatu semroman ibangoi berai ni sama sabar tiket tu Jangan
jamu makan. Today we would like to know what are the commodities, basic relief materials that you have brought in the kit. Okay, first of all, I would like to tell you that this program, Civic Action Program for COVID-19, is being organized by 71 Battalion CRPF with the guidance of Sri RNS Bahat, IGP Tripura sector. In this program, we are covering 100 families of Jampujila subdivision, and first program is in Khumulwng village. In this kit we are having rice, pulses, salt, some condiments, sugar and onions. For sanitization item we are distributing soaps, hand sanitizer, mask and gloves for general public. This is a small token of love or token of help to the people of this subdivision from CRPF, entire CRPF team. Sir, today you will be covering only Jampujala subdivision, or you are also targeting to some other subdivisions? Today we are targeting Jampujala subdivision. Tomorrow we will be going to Khowai, Teliamura subdivision. There also we are planning to distribute things to 120 families. How did you identify these beneficiaries? Has the civil administration helpful to you in this regard? Yeah, these beneficiaries have been identified with the help of SDM, BDO and the general public, which we are meeting daily due to our ops commitment, and youth organizations of local population are also helping us a lot. We are also taking guidance from colleges, other educational institutions for guiding us to identify beneficiaries. Thank you, sir. Actually 71 Battalion CRPF Central Reserve Police Force खुमलुंग स्थित है। TDDC कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ एक्चुअली ये जो डिप्राइव्ड पीपल है लॉकडाउन के दौरान इनकी रोजी रोटी चलना मुश्किल हो गया।
दे आर वेरी मच नीडी पीपल, उनको ये हम रेशन और कुछ कोविड प्रिवेंटिव आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि ये लोग स्वस्थ रहे। और क्या क्या आइटम है उसमें? कोविड प्रिवेंटिव आइटम्स में है एक तो मास्क है, ग्लव्स है, और फिनाइल है, ब्लीचिंग पाउडर है, हैंड सैनिटाइज़र है, हैंड वॉश है, और डेटॉल लिक्विड है। और रेशन में है चावल है अच्छी क्वालिटी का, और मस्टर्ड ऑयल है 1 लीटर का। चावल कितना किलो का है? 10 kg का है। 10 kg। और मस्टर्ड ऑयल है, हाँ? और मसाले है, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, और मिल्क पाउडर है, और साबुन है, और ये आइटम जैसा नमक है, चीनी है, ऑनियन है, और दाल है, पल्सेस है, इस टाइप के आइटम्स। आप लोग कौन सा गांव में बांटने के लिए जा रहा है अभी? अभी फिलहाल ये गांव का नाम लंखम जाएंगे। ये गांव का नाम है तिमेरा गांव। कितना फैमिली को दे रहा है यहाँ पर? ये है मोस्ट डिप्राइव्ड पीपल जितने हैं 32। Bo para ni? Kila parang. Ni no parang mung tamo? Omu parang ketui merah. Tui mairang. Tini nok no ro sabo mairum rok makna bak phai sai jaman. Saya tahu. Oh, puji rok share bi rok bak pui na. Siar piro. Tam man kha. Som. Eh. Ketok. Pios. Mairum. Sapan. Dal. Bisi rok boda na kha. Bikinaka. Bisi rok na kha na. Bikinawo. Naka uko. Ani sung ni banta banawo. Nin sung ni banta banawo na. Sat basora ni sung. Mairum ko keji keman. Mairum. 10 kg. 10 kg keman na. Nin mung tamo tayo kami ni mung. Chini parang kha kilawo ani mung kha santirani ranghol. Tini oro sabot nok no mairum rok bak phai. Mane songkre brok songno siwinai edisi Khumulwng ni Crpf brok songno mairum khonoi ye chamani manoi rok thung pairoi no songno ro Tam oro. ang som nge dal thok pias mairum 10 kg songno pairoi ro mani jong belai khe bong ni thani hambai ro songno ro mani karon angkha amo haike coronavirus angoi abdong mane timan titala ma ya lockdown angoi mane chongno khairo goi chongno help khaimani chong belai khe bongno norok no chini khapuri nai chong norok no hambai maro tai chini kai torno bo chong hambai maro asung nang khani ko
वायरस का प्रभाव को कम करने के लिए। अच्छा, आप लोग कौन सा बैटलियन का? हम लोग यहाँ 71 बैटलियन CRPF का बैटलियन से, खुमलुंग जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ से। Sengtini oro relief distribution bagi sopajak Jompujala subdivision, Jompujala RD block te Kilabarma Ponchet ni andaro. Sengtabu basaman jagan ke lungkam parah jago. Mall sampai kai pengro tonga jago. Ani gana wo basajak sini Jompujala subdivision ni SDM sar Sanjit Deborma. Angkai ani gana wo te Khorang tongo sini CRPF 7171 battalion ni commandant Sir Arun Kumar Bharati. So uनका संताबु किस हेमन लाइनाय सिनी और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन नो तामु बागजा का सामने बागे बागजा का अबल सिनी सारी खाली किस खाला ने पुलेना सिनी कोन 71 बैटलियन कमांडेंट सिनी गरम गना अरुण कुमार भारती ना मै नजन को ओ एरिया ओ खै बागन को गया सामा भाई ते पर बागन कखै जतुनै सै बिग्रा एरिया कखै yang gila barman khobda gani yang wai gati amo ngai lungkang sarum 1 sarum 2 tongo sunarai para tongo o kamirok no jotun se bigra amo kicha hatai saka uklai ngaro tini CRPF ni ngai borok tini bagan bagang balekin borna hambai ar borok tini or bakha mairung 10 kg per family mairung 10 kg dal tongo 1 kg ngai pias tongo saban tongo mosla tongo hand sanitizer tongo bithi bu bakha ngai ni obo bleaching powder bakha ko ma hai kino kabang ma item bor ki tai am hai hand gloves tai mask abrok bakha an magang borok no am hai jora bagang bagi sini this ke commandant borok nang commandant Arun Kumar Bharati na an balikin hambai for iki bakha ni sata jadi bikin ke bakha ja bus kang salo bo ane ko aing rogote to hange bo bak nai ni sewa amade thank you so much sir once again on behalf of the thank you. We would like to thank CEO Commandant sir for coming to our village for distributing some necessary kits for Timairang, Gongarai, Kila. We are so grateful because this lockdown, because of this COVID-19, we are very this one, right? The village people, some of them, if they are just like from hand to mouth, they don't even have the rice to eat. So at least we are grateful, very much grateful to you, sir, because the village is very interior. Till today, like the government, this one, they don't come to visit a village to distribute anything. We are very much grateful, and also we would like if you can help us to build our school, village school Timairang. Like we are still bidding, like if you can give us some necessary things like fan or like table chair, something like that. If you can support us from your side, also we'll be very grateful to you all, sir. So thank you so much, sir, and to all the persons, those who came. Thank you all.